Yo, nyanu adofo eye mosomfo India spiritual doctor. Wo Kumasi Ahima Kokobin 18. Eda ya wada efiada memeneda ene kwesiada ene odidi ni dwumadie eboa adofo eba wonche. Afi kwa wieye. Afi be kwa wieye na nsiye nche na esi afi fufuru. Ni ebuse ho se afi 2019 ye sha ase. Adofo bebredi nsi kantam sa afi odo mumfa ne manya akwadwiro. Na nso ese na bayefo nti ombibia eye basa. Enche akatu nabro na ye di 2019 akwa wieye. Hwi ensi wo mabrabo no masetenam. Omaware ese na omusika ese na omadwuma sem anko yi akwantusem yare adokro mu anye yi afi 2019 kwa ye nche na ekoro 2020 eno ntina India spiritual doctor tunu ho asi wo sen afi we ni abaifo ekon ahye etu wonase esa sa abaifo nti nipa da sani eni ahoto eno ntina ye ka kire se wo Ghana ha abroche bebi bia wo a wo hwe utie India spiritual doctor no bebi ba ko pe ona sunsum dwumadie kese ekoso ona abaifo soro nipa da sani eno nti etu ensa dia fra o sebra oha bia wo bia enfa ni 2019 obre kwa komfo kwa sofo wo chinchin bebi bebre amalamfo so dunsi fo so ntimanye yi yese bra oba ene obetra se sima ba ko mienu miensa ne aba wuru abrabo ko hwe adegudi enti ama abrabo no entimi nko yi sikasem eno nti India spiritual doctor dia baba besiwo anase dia bi aba a e friend se ginaye anase mfremu anase buame eni yema omo digwa omo ye business e kokwan so e kofa niema ne omo tete ne fom etonton ne de bia meka yenim obi a oye galamse yenim obi oton gold nenso ni kapre obi nso tonton niema ofontos ni jeni nenso sidampom ye sehwe ba o secondary school ne SHS anase university ani training college eno tin ye ka cho se menye mentena ho bra se wo ba na wadwuma na wo ye na ma adwuma ne ntimi nkoyi abrabo ntimi nkoyi se ye mfremu a ye gina ye nka ne tete ka se gina ya na ade bia enkoyi na wo tu kwan akwakope emmoa ade amade no obi timi ton ade o se doctor me ton ade sika ne de ba mi se na so sika ne ntimi nyina sika ne to mi se mo na ahye obi so be kan de se doctor se sika ne kakra ba be kan mi se na se sika anhye a ebi ntimi meka ho eno ti etu en sa afro se abeifo na ye sa ni mo nyina san se otumfo nyankopon a mo nipa da sani se omra medi hia otumfo nyankopon o ba ne so kra wa ode wa brabo anase odu bibia ahye ho se wa fa hia anhye ho se wa fa yare anhye ho se na ede ne ba sa abeifo nipa da sani eni ahoto se o ye adwuma oton wade ne sika na hye de bia de be chibia na ote bank na wo pelo bibu san se bank manager ndo ote won mo hwe sika ne so sika ne nya ne dia bank lo wa nya ntino obu afu bank manager eno ntibra se wo ba na adwuma na wo ye na wo se ye mfremu ma wo be ya ma gina ye na be ya ma wo sika ne betuti se gare abrabo be koso a ye be ye dia ma eno no po ho bi ma ho bambo afi kwa wie ye be sha afifo frase ya dane ebi nkusie ya dane ebi nkrante ebi akokɔ ebi odwan ebi aponche ebi nantwie ye be kunkwan di be da se ne be fa so beto frefre ahomtie eno nti ase bra mentro mo ba ifo enyede enku o ba be sa de ama wankasa ho ene wabusua se ne be ya asem anase nkuta wiwi eno pa ho bia nya no nkwa ne wo Indian spiritual doctor asue ye wo Ahima Kokobin 18 eda ya wada efiada memeneda ena kwasiada wo ba wo ntimi nkasa akra ne ntimi nante fa ne bra Indian spiritual doctor asue eduru se akra ne kasa eduru so nante ni nyina abono wo ba bi ofia na wo fa se be na adofo bi ofie okasa kasa anase edam yare anase ekro na tu dofo bi enfie bebre enfie petepe ekro na ntimi hu de bia meka se ekro ya baifo agapade omobobo so nam ekro ya baifo agapade omde ye kanea ekro ya baifo agapade enu ntino se sayare ne beto so na so wanye ba bi e ho odina de bia meka enka ne tete obi na otimiti aban ye obi owo ani anase obi owo bayi anase obi owo third eye anase obi otimi hu na de kwa akiri ne timiti aban enu ntina okiri bebre ba se be wanya anu pomasibre enu ntina ka che onyina ne se India spiritual doctor to ne sadi afro baby bia obi ye Kumasi Ahima Kokobin 18 so frikejiti anebo so fula anebo ka che driver me pa cho mesi Kumasi Ahima Kokobin 18 se eye etwere yare ekuro de obi hu dadada obi na asisi obi na ebuka se de bia meka e ma ne mema ya bene kwase bu adokoro ye dodo obi timi hwe obi training college o hwe obi nursing training obi timi obi ko university obi o senior classmate ni uye mason ni uye carpenter ni uye we na mebusa ho se ena Ghana contractor se wa yin mu 90% no munya mason fu ena na otumfo nyankopon adoma be abehwe mo modern contractors it is so ahwe oba bi na ahwe ba ma bi a me ma ne hawo enkotwitwa ne blade enkobo ne tu aban ni wanya ko de wodi ane se obetu anamo ababehwe India spiritual doctor nchen wonu abaifo suru ni boni fo suru no agbalagba tukoi obi na abodi obi na atuodu de bia meka ena yare ahoro edokro nkrofo diabetes pressure stroke ememo mo be ma wuo abrabo ne ntimi nko yare ahoro obekọ hospital
Iba break me hospital doctor be diagnose minimum bi a test mako be 15 25 ni nyina ye hu yare cropotin e dokro no eno nti and doctors ni bebre anya ani medical doctors ni bebre e wo ani nti so nko no ye mama every time me call medical school me buy me ya adwuma we enwu me ho ani ma seda e be ya kohwe India doctor kira kwan da papa we de wa beni san se okọ India mama kokọji suehunu ne ntete a wo de bo adofo a eba ne nchen kanu nti ne sebra ahini aduru dwonso kurobo bia na de wewu ne ade echi na wewu ade echi na wewu efio basa India spiritual doctor say tromrika na bra ne no trust one on one ye bitimi abo ensanom dwonso kurobo wo be ma sua na wo be ma na ye nkora de untwi fam power wo be ma na ewu wo da sunsun bi ni wo da wo beda na udidi wo beda na wo hwe na wo beda na no ofiefo nsamafo obi wo beda obeso na osande konukrom obi beso na yiri hia obi beso na obi pam no da yeso a wonti ase India spiritual doctor tunu se fa bra unya bi pepa nye de enko yinti no wadwe yeso wachini na ade ba kwa tiefo nti no mo hye no so se abaifo pe wa ye no ma pe wa hawa ne anom ye nini abaifo nti nipa da sani ni ahoto emre otumfo nyankopon eja wo kwa wo ba asase so ode ne papa ne ma wo se fa bra asase so yeso bedura asase so busa wo se ne ne ma tesen wo fi ahensem wo edidi aduru so then so there be yem fama e de be fa ba bia India spiritual doctor to nsa for sebra ensanom ensato ne nsem a oboa India spiritual doctor to nsa there for sebra yun so krobo e bia de ne spiritual marriage uda obi ni uda se ne de bia meka no oba India spiritual doctor to fo nyakopon be fa no so ama yedie eni nkoso e de ayo dia obi doctor me dey promise and fail obi promise ma dey on fama me be ma se me pe no ne me da ba ko eno anu o so be ma mi so India spiritual doctor de ade bia ba eburu adwene ne nti ase so yes say call me back obema na waje oso mpo ni mo hwe no obefrew apa wo chosan no watena you ade ba ko say ba is a friend say mercy and favor do I say love me alone if I just hand yema mako na we unya bi wa brabo mu a be ma ntimi mo mutu enya ho nko obesan afrew apa wo chow apataw eno ndi ne se bra do I say baby amadofo ntimi sisu ene hwe kwan amanfo fa so sisi wo yonko uhwe no say na wan ko suku na ati say na wonya guy na onum life bo na nim say ni wosisi na emra wo hwe ne de sa ne man de na nyina na nwura fi eya abaifo na aba wura ni pom de ne yesa ne ma no anaso obi na asisi obi ewie wade connection ma afo abe na ade cham do mekwa abrochire na obi ti abrochire na fasika ma me kwa kofo anu afiri Ghana abro na me yon krata ma obi esisi obi bu kwasea India spiritual doctor say men fa nko ba bia nkonko ebonutuo kan fa metin fa eyin ko bonitrim wo yesa Ghana aban na se ba bia obi aban no bedi obe mesua yesi brane no ntena se ni mpija be manu ma na da bia meka atrese so na se ode num kokko se ba ko mienu miensa pe na ofumu aye ma na woni aye de age enu nti yesi bra do I say nya bi ma love me alone mercy and favor call me back and I come back to me oba ya agro nipa ne di enu nti yeka che 2019 kwa wie ye ko 2020 seni abrabo ni 2019 anko e ma ne haw wadwuma sam usika sam abrabo na basa obeso otu kwan wo akwanto nkrata sam obi na ezisi so odu nu ebetu kwan anaso odu betu kwan waje usika so be nkrata sam ama obe bibia ma na asase ho manso se yesi ye wokuma se ahima kokobin 18 eda de ye adwuma ne ye wada efiada memene da ena kwasiara wo de bomode na tramrika na bra na ye trans one on one ana se sofula na kejitia na befaka wo be na wo betra so tumfo nyakopon be fa ye so aprefa ho di edi ama ne maka won se mrekoro ya wo se ehia obi to dan obi sifie kohwe obi krama aduane a wodi eso samre ne make say aduane a no yire no makura be di ayas whatever nse ewu ayense bebre brane no ntrase ginaye na apa ebe ya fo odwuma mama mfremu na apa ebe ya ama se enye no so na apa na apa se odwuma koso ni nyine ebe ya ama eno nti yere to ensa dia fro se India spiritual doctors ye okuma se ahima kokobi 18 eda ya wada efiera meme da na kwasiera ba bia wo bia ma ne haw ebetima ye niema no ne dia sande ka wo abroche betima ne dia asende o eno so ne betena se no wa frɛ ne aye hyehyɛ ne ewura into the spiritual world no ne ahwe arekudie ntia wa brabo no wa ware sima ntimi koyi ye telephone number say de ye adwuma ne 0240 553682 0240 553682 ese abrabo sem sika sem adwuma sem aware sem enkoyi aye ba bi ba kopɛ India spiritual doctor knowledge from God, power from India. Ewo kuma se ahima koko ben.